tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka ni jwa 2025 na inguku gwatogeni kirinteto cietu ceru themwe gwatanira na uni Maureen Kinya ikinya gwekinya nkumenyithie uria gwatinda nthiguru na eje ya Kenya amona nteto iria nkureterete ni Akenya na atongeria guchumiria na muthuro iguru ria gikuo kia Albert Ojwang onde postmortem yonanite akwire nyuma ya kuringwa kiongo na kuinywa nkingo. Medically nturi kuorota abunge ba Meru akiboria gutariria Meru na imbi Meru ikona kiri budget iria yezete akiwa thirikari ya Ruto netezanirite buru Ameru. Gisanga santere cha Nkumbonde Ntumurume onokirete charera nyuma ya gutemangirwa nchovine. Minista wa michezo Meru kuromba mbunge nene kuongera mbecha cha makaunti kenda gukinyaniria mibango emingi ya witi na mbere. Monanireto mathithio ni Purity Richard tukiambiria nteto iji ni ati Akenya na ateteri Bakioto muthenya jwa narua ni bathithitie maandamano mucine munene jwa Nairobi guchwana na Kioto kia Albert Ojwang uria ukwirika gukwira njarene cha borithi nyuma ya gwikirwa mpene akiringithanwa na kwethirwa akithukiria rietwa munini wa munene wa borithi. Riboti ya postmortem iria yumirite narua irionania Ojwang akwire nyuma ya maringangwa nkabo mwirine jwawe amwe na kinya kuringwa kiongo na kinya kuitwa nkingo. Kuringana na mutaaramu wa postmortem, Albert ni athangikitwe obwega mbere ya gikuo kiawe akiregana na uge bwa borithi ati Albert niwe wachuragire wengwa na njira ya kwiringithania kiongo. Anthony Kathenya mwandiki wetu wa nteto kuma ntere cha Nairobi netete na mbere na kwithirwa akibangania rugono ruru na akethirwa agitumenyithia ru o uria tugwita na mbere na kinya mbunge ya Senate amwe na kinya mbunge nene ni bethiritwe kinya bakijokia kanya kwithirwa bakiariria ikarikariri ni nteto tukethwa twikumenyithia o uria tugwita na mbere. Mubangania wa kiama kia DCP Medically nturi noritie abunge ba Meru kumira werune na gutariria Ameru ni mbio yongwa Meru ikagunika nayo kuma kiri thirikari nene kiri budget yejete. Augite ni athithitie uchonkoni na amenya gutikio kibangiria Meru akiuria abunge ni kiniontu bakiri na gwita na mbere kugwata mbaru thirikari kethira gutikio Meru ikuona. Augite ntuku ngiriu rais ethiritwe agikaragitene kia urais gutibio bya gitumi Meru iromba guketha kuma kiri utongeria bwa Kenya Kwanza. Muthumuriuki katumenyithia Mubangania munene wa kiama kia DCP na ndene Kenya no Franklin Medically nturi na ashimiritie na kwithwa akirotera bunge ba Meru na kuboria kagita gaka budget ya Kenya kwithwa kiundwa bachumirie werune na kugimbie Meru ikiri budget eje. So mantu yo twitha monto yo kira manto yo bua kuwa imaendeleo weterete inkwenda babu budget ye bumare bwire ha Meru kiri budget ya 2025-2026 nondo tuna stoned projects no the constituency kinya imwe ite na stoned road project imbesi yana siekiri kiri barabara ikenda Meru barabara cha Meru ciumba kuthithika. I have information the highest amount of money budgeted for any road ndene ya Meru kira cionthe si stoned 40 million. So story yo twera ati maendeleo bweterete bwendeleo akathira bwengwe bwinthe bwane abunge bange bareo change style na thirikari ingi tuendelee na that cycle. So you are wasting our time kuwa imaendeleo bweterete. We are inviting you to come out strongly and speak for the people of Meru. Ringana mbithika augite na rikitie kumenya tutembeca Meru yumbito tengero ciethau ira ciomba gutethira kimando jegi witi na mbere na Meru kire budget ya trillion ira ciutarwa ithatu point something. I want to challenge you. Meru itena kinya location ya mbeca cio kinya bilioni imwe urethe barabara urethe iruye urethe kila kitu including security na around antu watu urakura weitare onthe. So William Ruto has taken advantage of the trust irato amwere na uitekio na nwe musaliti Kenya number 1
auga mantu jangi jonthe Jawira Murito akuthithie bombo murekera indi wirane burekete na Mumiru ugaja kwithwa atiujuria untu bubu batimba kumurekera na nkwenda kurokera ringi twamurekeri meya ira yonthe athithitie lakini betrayal ya trust na promise iratwere will never forgive you William Ruto. So we are now set patwe kuibanga ringi kiupya na invite Kenyans bonthe na Meru vangundi wio tuungane pamoja tuone vile tutaweza kuikomboa Kenya na Meru yetu kutoka kwa utawala dhalimu wa kiongozi Kasongo, na tunasema Kasongo ni one term. Akiwa gentiko ngiri imwe ira mutongira mugongo William Ruto ethute gitine utigintu ginya kimwe Mumiru mbakwithwa akigwirirwa ayumbe petu Pamiru nondo tio kumiria ukia kanywa kana kinya kiara auwa thirikari itikuritira Miru bwea itikuritira Kenya ngugi buragukari kankwenda buromba no buria ruari rabo aringirwo kura na twetikaniria ngwenu ni akuria biuria ndene kiri thirikari nene ibiuria birabo bwiri kuria ibiku ni ati kwari na promise na nguria ngendelea kurikania antu kwari na economic charter ira twasainite arakemu tukiwa president Ruto burakathithiria Miru mantune ya mira mantune ya barabara mantune ya nduye mantune ya kisibitari mantune ya agriculture na mantune ya maingi. Now nonto miaka kana tuongirie mwe kuthira we want a report ya mantu ya twariritie ni atia kana progress yayo inaekinyira. Muthuri Murioki Woro TV mutiriro Kangangi. Mubunge wa Tigania East Mporo wa Bure noritie aritwa bagicigo kiawe baria baumite nja ira itigwo ciomba gutigira bate kwithirwa bagikurukirwa ni kuromba basari akiuga guti muritwa kinyomwe uria urarombete basari utimionete ni akathite kinyotongeria bwawe kirigukiria kithomo gisigone gikia kiathira mbere ya njukia gitikia ubunge kithomo kiari gikugwa buru ni achokete aritamukana kiriamba bamiunda ya muingi akiuga tigira ne bakuthama Tigania East. John Thega katumenyithie cio. Mubunge wa Tigania East Mporo wa Bure na umbite kwigwa akinya kigina kia basari kire cukuru cionthe wandia Karama na Muthara na arake ari arimo aritoa mwana aciari kagita kunyagia kigina iki kia basari aumbite kwigwa akiure rito tigiri bakuyuriria maratathi ma basari kagita Karama ukinya kenda bakaumba kwigwa bakiona mbeca ino cia basari betethere kimathomo. Yangu kama kiongozi nasema kwamba katika Tigania East kutoka 2013 2017 wale walimu wako hapa ambaye wanaelewa Mporo Mtwaburi na wewe kumsikia Mporo Mtwaburi. Niliweza kuinua elimu katika Tigania East. Day school zote nilikuwa nazipatia pesa wale ambao wameapply. Na pesa zilikuwako Sambasari Fund katika kipindi ya miaka 5. Lakini baadaye kule wakati ilikataa kutosha, Mporo akatupo nje. Hata pesa ilitupo nje. Kaingia katika mfuko ya wanaume. Niliporudi ile pesa ilirundi. Kwa hivyo mimi naomba watoto wale ambao wanaambiwa tokeni muapply Basari Fund, kama si jina lako mtoke muapply. Mkiapply watu 5 mnapewa 5. Mkiapply 100 mnapewa 100. Mkiapply 200 mnapewa 200. Usipoapply haupewi, kwa sababu sikujui familia yako. Mimi najua eti ya kwamba kuna shule. Mporo kagitani waku na umbite kwigwa akiwa kithomo kibatirite kwigwa gikiro na gutirio bunene na mono arimo bakaumba kwa bagitirio kenda bakego bena gweru bakuthomithia akiwa kagitaka gake agatigira mwana gonthe kwenda kithomo nterino cha Tigania East akaumba kwigwa akithoma bwega gutari na thina. Ndenda gucokera ringi bura kirang'aua ati kithomo kia Tigania East Mporo Mtwaburi akiyukia kiarigotule maru ukiakoreira skuru day school na primary schools cia Tigania East cionthe ciacie kuthira nontu arimu bateya weshima nontu arimu batona waya antu aciari batona waya antu mwango waikwa kuma 2017 mwaka 2022 ati utimwa na day school onenya ndururu antu abonaga antu ni mwitonga aina keu aina mpuna na ngari no na gantu
lakini ndekurekia kuyukia thirikari tigania hizi moko 2022 ndaire mwanka kwenu nda mbecha ni magatema nenda wana bakathoma kwa lazima kuna na kwenda kwenda ankwenda kwenda. Mimi naambia watoto ya kwamba itakuwa ni elimu ya lazima na lazima utii sheria. Kithomo giki kie miaka iji mpura wiku kethakika lazima kibabwana kire wamba bwa ithaka bya mwingi bora bukonekana bwandite nkunyo mwanya mwanya tiganira mono bari cia Karama mpura riugatie tegeria kuona kithaka kya mwingi ikethi na mbere na kumamirwo na antu bakai akiwa ntugo chirwa rwa kuri amba bamwe ba ithaka bya mwingi bakaumba kuigwa bakibithira nchera bakioragio thio bwina mwanki kenda gutigira amba baminda bakumba kuigwa bakiamuka tuwete amba tuko nao chibo tunaamba ba miunde mudha ya Karama ndio tonyende ne mbunge ndio wewe mwamba aikira kandu alo mudhara ndio wewe mwamba ikeni kandu na bara weka kandu kana miunde hii bara mweka kandu na taito ndili cha mudhara taito ndili cha vinga avanja kidharene na bore hey taito 22000 ndeta yochwa ndio mukuru mwambo murteni arutwa hekurutwa teto ciaya ndata mekindori ndwa amba baraba ile committee parity community lakini community yone nkai muno eya chiringiri thatu abanenkera achokwa mwaka watu kaithaka bya mekindori kinyaka buri ijathika wantu ijarerwe nwe kwa machief icharwe nwe kwantu bakwire akavyata myunda uninga dhaika mtu dhaika mtu kethekura mbage lakini mtu wa Karama ona teito ndi ipo ndabo Tando cia weru kuma ntere tigania mbeta wa John Thiga. Kisangasa ni gikujiri nturene ya nkumbo ntumurume umwe agetigwa gututira uturo bwawe ndwe kumira ni untu bwa nchobi ndegeni watho kuririkana ntumurume uju ure ukwirika gutemangwa bonene ambiririe guteta nonge mbere ya andu akumira na kumutiga mung'eng'ene jwa gikuo akarine bameneretie nchobi ire kurugwa ntere ubakiuga ni okaumo kawagagia nturene u muntu umurume omwe natigitwe yakirwagira uturo bwake nyuma ya kugwata matemangirwa marito mbari cia nkumbo akubi na thoko ya keria kumania no nyui bwa nchobi ndegei wa thomba reino niyo ni ainda kageni kuma nkumbo kilipota nikankuga nkumbo kwina mauntu manene muno. Ona mtu ni akumba kutemangwa na kedwa ate kumba kudharangwa ni polisi na kama amiau ora gukua no akue kurina kwire murako leo ngina wenania ati tuga kaba agwetura ndam ndabe atiri tigana we batunyukanie ni njage tuga kwija kubatunyukania kuringana na karina nkinya tori babantu aguba gakumire matheta igururi agikombe kimo gya kanga na uraba kuri nwe baraukania na gutemangana utuga te mutano je ayale ke sambijia eja no bitina baba amete bitemore awo bitemore ojo kago wa tinka gento na ndo tinga na unde akarago kona kali muguria tena makosa muendelia tena makosa tena mogana gwoka mupundisa nuntu kulinga tabia yako gwatu kumumanya no baba no mwankalo milenyo Togo kinya bantu ekarikarire mutemangwa arionekanaga atemetwo kibanga kiothio na nkinya kiongo atigitwe amami area niria ndamu kajirani kamoga kuthungira muci umwe nturani eno untu butumikana botige sawa ambotere onda ambotige ndari giregeriau kaba kundete leo kwere tojonga ike sibitari ate kwenda ningo dikwa polisi ngobera bosi atikwambia kwa lioroku thia muthia tori bantu reno bakionekanaga wana babare batogonu bararauma nchobi ndegei watho ira bakuga ni ambite nkunyomba reino kasuburio kalioleko tuko kakodi mbao baria bakadi kwendia kanda bona nsobi ya kunywa ende nsobi kadiro namba itiewa onambo se itiewa
okwegwa ona mpempa ituno je to gukura nsobye kadi otento kitabora bagia huko. Kiripotera Wero TV kuma mbari cia Nkumboge gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Uria wari munini wa Chancellor kiri University ya Chuka na wacho waga giti kio ngavana Tharaka Nithi kiri ithurano bia 2022 niwe Professor Erastus Njoka netete na mbere gutariria kiroto kiawe kiri gwaka na kinya gukiria kaunti ya Tharaka Nithi. Augite mubango jwawe ni amwe na gutigira iwanda nkabo kaunti ne ukenda guchiara twanya twanguge kiri mbeu mbithi. Augite Bobo Nkuruki bukaringa nje kiuchumi bwa kaunti ze na gutigira omukari kugunika na njira ya gutigira mbecha mukone. Noriti akari gotigaga kuringa kura ni ontobwa kwewa mbecha kiuga ijite njira njega ya gutara atongeria baria bari na umbani bwa gutethia mugongo. Urahawa aromba giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano gikuruku na Nkuruki Vice Chancellor wa Gukabere wa Chuka University Professor Erastus Njoka arakiaria ugite burabo atemete aromba giti kia gavana ni ati nari na moroto wa industries ntere mwanya kaunti ni ya Tharaka Nithi. Kiroto giakwa kiria giatumaga ndungama na nwake gatuma ndungama 2027 kiari kuona ayuthi metu mara makurikia cukuru guntu na guntu makuona wira namo mangiona wira na njira mingi muno tukuritie institutions yetu twaka industries ciana cietu ikenathie nabo kuruta wira wanantu mamwe manene marute wira nundu timaga wira ta wa watchman timaga wira wa gwikaria into baba na bare riu bukina bua twaka industries na ni mingi ingiakika antu makenagia na mawira na magia na mawira mengi muno anaukira maria maripo riu industries ni cio itumanthi kenderea na uko gwetu gutia ripo gutigawero tea factory na ntiche kana wetho wane niyo neciragia buninka nuntu ndionete effort ya gu create industry ningienda vision yakwa every want guko gwetu ithirwe iri na industry nikenda antu marutaga wira wana bakubi na muchi gukena stress yekena thira antu mama ethi matige kuthie kwa drugs nuntu matena wira kana kugea na depression itina bata. Njoka akiuga murandi gungiara akaruthi gwikira ruji kira bantu kaunti ino muntu wa Tharaka Nithi akethirwa ina lunchi ti muntu umwe kana gasehemu kama monthe mambire wanangiuragia antu maria maguku ni bamonete runchi wana riu tungiambiriria kwiukia nikenda wa muntu agia na lunchi ti muntu umwe Tharaka nyinji ibetukirite ku cionthe na irima iriku ngai ekirire irima cieterere antu maitumira na itutumagirwa irima inu ibatie kwithirwa iri na matangi iguru na tika nkwario untici ninekirire tangi iguru bantu bangi baina kirima guntu gwitwa Kaireni thia muthiana uritia kari gutigira bati kwenerwa na mbeca muno ende ya siasa abenwe na mbeca nicio ciendirie Jesu na ciemwendia wanariu wa Israeli no bathinikaga gutikabenwe na ciringi 200 uthukia maisha ma ciana ciaku kiria era muntu nu ni mendo monia ya high impact project iria ugaturuthira nikenda tukangeni wana ciana cietu ikangeni na kila kitu leo ndene mpolagia antu wira uria narutire wa kumabandithia miti guku wina utethio makambira wina utethio momwe makambira mikondobia iria watu nenkere nitwambiritie kureha ikariwa ni tuyo iriwe ni ciana cietu wana ni njiarwa iria igauka koguo bau nibu bugatutethia nkamauria ciringi 500 iria mwanenkerwe ri no imutethagia makambira bai gutibu riu nkamera matikaje ukabenwe nuntu kuria andu makuga baria mwishoni nibo tugacindira professor finishing na nimenda mwingi ukanyambatirira. Kiripotera Wero TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Gwakabithe.
Hitana mbere kuthingatira nteto cietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkuretere nteto tariria. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo iri monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nuguchwa mda akwina merutonja kwa kanyombeku ugacho wakaeri kurina mda juri tayari na kinya juri na title deed ni untubwa nteto nkuruki ringa dhimukire 0736 571 558. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Gatucokere na rugono rwa ukabere aria Kenya na ateteri Bakioto muthenya jwa narua ni bathithitie maandamano mucine munene jwa Nairobi guchwana na kioto kia Albert Ojwang uria ukwirika gukwira njarene cia borithi nyuma ya gwikirwa mpene akiringithanwa na kuthukiria rietwa munene wa borithi. Riboti ya postmortem iria yumirite narua irionania Ojwang akwire nyuma ya maringangwa nkabo mwirine jwawe amona kinya kuringwa
wa kiongo na kinya kuitwa nkingo. Kuringana na mutaaramu wa postmortem, Albert nathangikitwe o bwega mbere ya gikuo kiawe, akiregana na uge bwa borithi ati Albert niwe wachiuragire wengwa na njira ya kuiringithania kiongo. Anthony Kathenya niwe uri na riboti iji. Kagita kala Kenya baingi baithite na mbele kumenere gikuo kia Albert Ojwang alinjarani ja polisi gituoni gia Central mja Nairobi. Mwili wa Albert Ojwang na ule udhilitoni nyumbani ya kuiga meli ya City Mortuary no thithilo postmortem muthenya na umakumenyekana bwa kila kia ulagile kimwana giki kia miaka 31. We met here to conduct an autopsy on the late. Kulingana na mpumbi jotule bobo gotebu Albert Ojwang amba kwithiriringithira ruthingo rwa nchera tabula ntomeri ya polisi yeleithagia. Following the autopsy that we've just done for 5 of us, we find that there were serious injuries to the head. There were also features of neck compression. Otwire bobo kelethegete mwilo Albert Ojwang wali muringange othuku kiongo na nkingo jindingange othuku otwirio bobo bokelethegete mekarika mama mathithikire ndi akagita gatikaraja. There were also multiple soft tissue injuries that were spread all over the body, including the head also, the neck, upper limbs and the trunk and the lower limbs. These are injuries that externally inflicted from external source and are in keeping with assault. Ithe wa Albert Ojwang tawe Meshak Ojwang na ule alalisite mochari kagita gotwire bobo akirekithagira kiara munino wa inspector muneno wa polisi Lloyd Langat ule no athitangile Albert Ojwang ontubolea bwatumira gwatwa amwe no Meshak Ojwang ne ultira isuli ya Ruto kumutetheria kenda amba kugwatagia oto kia gikuo kia kimwana kiae. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kuma nene kalikalele imwana na teteri bagio tokea mwingi ni badhile na mbele na maandamano mja Nairobi na wakinyobisi nija inspector muneno wa polisi kenda kwinyile yoto kwithira gikionekana. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mbunge nene na ya seneti ntuko ya Narua ni tumiri ni ya bunge na seneta gutariria muthuro jwao kumania na gikuo kia Albert Ojwang uria kwirika gukwira njarene cia borithi nyuma ya kujukwarenja ntere cia Omabe ni mabisa badisi baria baingi ba jumbe ni bendekithitie kubutwa ngugi kana guchieberia kwa munene wa borithi niwe Douglas Kanja na munini wawe Langat uria ukwirika niwe urokete mateta iguru ria Ojwang arungamiri barwangirwa ukaria ni berigiri gukinyithwa mbere ya mbunge je kuchokia biuria iguru ria gikuo giki. Boniface Mwongera na Nteto Eji. Yekuo kia blog Albert Ojwang yakanite mwanki jwa miro kirigarushi ejirishi ya bunge ni masinitas bakimeneri obobwega urwangiro okalia na ntubanta bariko eji redro ikiumira kiritona kia polisi kia Central ya Nairobi. I'm very emotional, Mr. Speaker. You'll forgive me. Megambo yao neringithiria kangina Kongo karoka na maroro karia Kenya baba inge bakiwa kagite negaka. This gentleman was killed, Mr. Speaker. If you look at the definition of to be killed and to die, this gentleman was killed, murdered by the police. There is a serious person who works in the police rank who
had an issue with this young man, and there's nothing to inquire about him. At the very least, let the young people in Kenya see that at least this person is behind bars, or at least has written a statement. Mr. Speaker, I'd want to call on the President to ensure that the police that have been found to be behind the death of Ojwang and who are actually tainting the name of the police should be charged and should be prosecuted, and it should be fast, because justice delayed is justice denied. Iye chunche kinene kia mronga moja baba inge naju netere sirutu na batere kodro ishumire nande na kodro akirongi kangoge anene bokaria amba nerete na dieje lundilaga do kodro akirekana no mone kidurure kionde. Speaker, I've even seen in this country pictures where people are putting the president in the cells and they are never arrested, Mr. Speaker. Is this police officer even bigger than the president? Why can he not be arrested and interrogated? There is nothing to inquire about a DIG who had an issue with this young person, Mr. Speaker. What is there to inquire? And if the allegations of corruption that he made were worth killing him, then why isn't this precisely what we're investigating? Because only a hit dog hollers. Heads must roll from the Minister of Interior, Inspector General of Police and all his subordinates, including the OCS from Homa Bay, who gave out the link, Mr. Speaker, including Safaricom, who gives out the location of this suspect. And the president should keenly look at this case. It is coming immediately after a very warm reception at Homa Bay. There could be people also who are working to undermine the government, Mr. Speaker. Iyeko Albert Ojwang ikirumuruti ronda biyokoro mama masinitazi nande bakimuri Rais Ruto edro ikiriria ndegoro muri jotatu zo mwaka jojo jotere kodro jwekara te muri jotatu zo mwaka modiru. This killing of this young man has capacity to throw this country into serious anarchy. Tunaona kama ningekuwa ni Mbwenyenye amewawa, kungekuwa na watu tayari wamekamatwa. Na kuna msemo moja Kiswahili unasema kwamba maskini hedi mkele, na hata angeenda mkele akapakia jahazi mchele tele urudi na upele. Kifo cha Ojwang kinafaa kuwa venye hatua inachukuliwa wakati wandosi wanawawa. Hata huyu kijana nafaa kuangaliwa na mambo yake ichunguzwe. Na miario yonde nande iti kombikana ikarokia ngwate no katika bunge sinya bunge nene kirika mitisho kari kedro kedidwa anene bo kareba kedro bekinyidia ntukoro kire bunge sene na ntuko ya okere kedro ntuko ya lamisi pakida kire kamite okari bunge nene nke reporter na Toshero TV kumaja kingine ngine kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Minista wa michezo kaunti ya Meru Elias Murega ni arombete mbunge nene kuongera kigina kia makaunti kenda kuongera weti na mbere bone nyuma ya nkucha ni gukozerwe iguru ria kigina gya kumenyera barabara kiria kuga kebatere kurungamirwa ni kaunti nkuruki ni arombete mbunge ya Meru gukurukia kigina kiria kiathurirwe rwangirwa michezo Meru kenda kuringanje kibie wa byanduki mbithi. Minister wa michezo na kaunti ya Meru Elias Murega awite kuna gitumi kinene nandi thirikari nene kuthwa kirugire kigina kira kige thirikari cia matura kuthwa gikija akijana mung'onano no goti ba mauta mbeca ira koti thwe kiathura aticirie ki kaunti nikana chimba kuthithia barabara. Ankwenda kuga koti urera mwire mantua road maintenance levy fund ingwetekaniria abo na inyaninde champion of county government kana devolution inkuga more of a national assembly kana parliamentary anene netekerie through katiba na inchi barerie na barauga intobira bakwenda biekirwa under county government kana under devolution. Now one of the areas kuringana schedule 4 nugete all functions area ibateri kwethro get support our na resources ikeza kire county government na ankwenda kuga 10 billion yu koti ramwire ichi nenkanirwe chianjira bagata kanya bagatinda kwa appeal ontunya baga appeal zangana that's a devolved function ambeche bateri kwethro ige develop infrastructure chama counties na ina barabara ire akiwati mantojege barabara aki kinyando angingicha kithirikari mautungata jonde natakinya kithirikari cia matura ontu barabu buri kurikithwa koinkori abunge betu
tigeni gutakanya na kesi nyingi aria koti ene function ire ya devolved na inya kire health itukuona inya kire agriculture functions i bateri kwethirwa cia devolved na resources ire bateri keza makaunti-ini lakini thiroga atigwa na more than 85% uitigwa na aria Nairobi then ikura kiroto kia Kenya ira baugire barenda mashinani kana mbeca cikinya naza kire counties ciao Amrabubu akiuria bunge batigire ndobo ibukuthithika nikana thirikari cia matura ciumbe gutetheka abunge beto na batongeretwo ni abunge baza Meru County etekerieni mbeca izi na inge ibateri kweza makaunti-ini in fact bateri kwethirwa kulingana na sheria tukiona more than 550 billion ikezaga kire county government lakini nandu no kuona turari kire ina 400 450 itakinyanira kwa inkoria no tukatiba ruga 15% of last audited report lakini mwankana harua tutona mbeca izi ikeza kulingana kikatiba kana kulingana nkuruki Elias Murega etho akiuria mbunge ya Meru etho akimukurukiria mbeca yorangirwo micetho nikenda gutigera mibango ira beneo ikithwo ikirikithwa budget nkuromba members beto MCS budget ira nda propose kire committee budget bombe kumikurukia possible ore kari kana ithiro tena adjustment inene igenda to showcase talent cheto in a bigger and better way and ithiro the biggest tournament area ya host wa Meru ikurukite inya icheba betika bingwa kana ini sport pesa tu ithiro tu ina tournament ikeza kuonwa inya county nyingi aza no mtubwa kwithirwa boreke ithiro enene ko inkuromba other partners sponsors Roko na national tweze amwe ikenda tumba gutethaniria kwithirwa twina muchetho zurazo wachetha wa every year kigo moroto jwawe ni gutigira bagwatana na bunge nikenda gutigira nyangubia ni biria biochetho maturene bikitho bikiagirithwa nikenda nyamu biria jo maguru jo gukira nkuromba inya members beto ba parliament ito coordinate tone bieni za bibio gatagaza ngine ikieni kina timu enjaga lakini revo ekyo nonto ke on by primary school itone ora tomba go partner na county na inya CDF tukageta revoring ebieni biria bianda under school na hiyo ni collaboration irankoria members of parliament to work together to ensure nonto gategera kire schedule for promotion of sport ekere national government na kio ikyo gento kingi anto bate kumenya national government nyao ni go play a key role kire kuendelea sport aza Kenya yetu ko inkuromba tumbe kuona ole twizamwe tugatetheria bieni biko bigitira revoring ikenda tukuria mibire yetu na matu Muthuri Murioki Uru TV Mutiro Kangangi. Mawaziri ba kaunti ya Meru kagitene gakani barombetwe gwika mutaratara juria bagatumira gukinyaniria ngugi ciao kenda Meru bagunika akiaria Dr. Mishik Mutuma uria wari minister ndene ya thirikari ya Kiritu Murungi augite no mwanka thirikari ya Mutuma ntwithinkia ibange bwega gucokaniria miaka iri iria yurite ni untu bwotongeria buthuku bunge atongeria bange beto mukono muno to support governor wetu His Excellency Mutuma ntwithingia aturitire ngui nonto Meru nirari kuthuka. Minister wa tene kire thirikari ya Governor Kiraito Murungi agitariria ati ukaya akwithirwa ende kwina thiri county ya Meru ma minister amara Governor Mutuma ntwithingia arikitie na gutara ibo batiri kwithirwa bakendeithia abonene manto makoneni na maendeleo nikenda mathina mbe na kujura na kinya kibanenkagira mataro tukaria mwaka yu mwanka Governor wetu ambo turitira ngui ura kwagirite inkona in a very good team cabinet na boba ka good opportunity ba turitira ngui na cabinet no kandi iberepo embark on rapid resort initiative ito kwenda kuona matokeo manene muno nyuma ya mwaka yumwe kareni inde pokama up with rapid resort initiative nikenda antu wa Meru tukomba kuona maendeleo ora kwagirite na inkwira atongeria bonde tukaria siasa dengi dede Meru katu support the present regime nikenda tutate ita pompo kinyithia Meru atukwenda kinya nkuruki yogo mantoni makonene na wagagia abwa ukaria bwa bwithirite bukionekana antere mwanya mwanya atie gembe ariuga iboya ukaya kwithirwa kwina ambafason iregatetheria kurigiria maitha mama marithoka antere ino Meru ire exposed ando bakomo tere mwanya mwanya bakulukira kibakene kietu bakuluka bakethira bakwenda na bachoka batura
So purpose ya that conservancy ito hakikisha ati ndene Meru kwina buffer zone irekethwa ikia surveyed 24 hours nikenda utekinya ng'ombe imwe ko itikirwa ikuruka that buffer zone ningwetikia tuka follow that idea mantua security ndene area ye ya bwana ntu ya ite a thorn in the flesh. Kumegebe North, Betan Class, Chabare. Rais Ruto nekete muchemanio na atongeria nkuruki ya magana zatantatu kuma kiri kanisa ya AIPCA muchemanio juria tuthithikirite garune yawe mushine munene jwa Nairobi. Rais no nekete kugera mugwe Gachagua akimeneria atongeria baria kuga ne bakurumira siasa cia kugaukania Kenya otukubo gukira narua. Rais narekete muchemanio jonge na ini kuma ntere cha Mount Kenya gikaro kiria kiariritwe thina iria chirumirite ainiba. Akiaria nderia kugwatite ugeni athenjeri ba kanisa ya AIPCA garune ya Rais Nairobi, Rais William Ruto ne atariritie Akenya milioni 23 ne bachiandikithitie na mubango jogi majwa SHA na ijoambirite kurira ajie mbecha za sibitari. Kila mtu, hata yule mtu wa chini, yule ambaye hakuweza kuamini ya kwamba anaweza kulipiwa bili ya hospitali. Ile ya NHIF ilikuwa na watu 5 million walikuwa wanalipa, wako kwa hiyo program. Sasa hii kufikia jana watu milioni 23 walikuwa wamejiandikisha, na sio kwa kulazimishwa, kwa kupenda, kwa kujitolea. Jana peke yake, I was looking at the statistics, just yesterday alone 93,000 Kenyans walijiandikisha kwa SHA. Jana peke yake. Ni mnanielewa? Nongerete agachitaniria bonene gutigira thirikari ya Kenya ne kugwatithania Kenya bonthe. Hii nchi inatutosha sisi wote. Mungu anajua ni kwa sababu gani ametuweka katika taifa la Kenya. Sisi jamii zote wa taifa letu la Kenya. God knows why. Na mimi kwa sababu nimepatiwa nafasi ya kuongoza nchi na Mungu ametuweka hapa, mimi nataka tukubaliane, and I will work hard kuhakikisha ya kwamba serikali ya Kenya inajumuisha Wakenya wote. Serikali ya Kenya, I want to tell you, serikali ya Kenya sio lazima wengine wawe nje ndio wengine wawe ndani. Hapana, tunaweza kuungana sisi wote. Rais ni ainyerete mibango ewe ni Kenya kwithirwere amwe. Vile nyinyi wana AIPCA mumeungana mkawa kitu kimoja, Mungu akawabariki. Leo ni kanisa kubwa. Pia mimi kama kiongozi wa nchi hii, nia yangu, mpango yangu ni kuunganisha Kenya iwe moja. It is my responsibility as the leader of this nation kuunganisha watu wote, mandugu, cousins, majirani, maadui, wote ni waunganishe watu wawe ni watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Nkuruki agetirimana na asani ugoro egoro Rais Ruto ne atumirite no ataririe witinguge bwawe bunthe bwantu kongirie mwe akenenkanira ngerekano na urito bwa siringi ya Kenya. I can account for every day of the 1000 days. Nini imefanyika hii nchi? Kwanza nimefika hapa na nyinyi mnajua. Baada ya COVID mambo ilienda segemnege, ile inasemekana. Matatizo, dola ikapanda, kitu inaitwa inflation ilikuwa imefika pale 9.6% in 2022. Dola ndio ile ilikuwa imesukuma mpaka 167, 165.
Ni kuma kirirugono runi otukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja itucokerete nkumenyithie nteto nkuruki. Tuda muntu kunarea tukade turea tukarombe namba na wozulia tukatikira cyo kukarombe namba koti no kelita wati no kanangu sedi ore mogo gakeri bito gamzi kana kamba msi unko ndo ntebia nambe gukwera kale akwa kotu na kwada kwada unko ndo ntebia nambe ende kama ipeka sana uri achore bana bakubare migo tukoromba namba mpaeza uchoza kuma Jumatatu mwanka urainde twagaja niyo tware ya teto uri ayo mbokodera kwega muntu igonu endete thiri mwari ka muthaka ukamukire gyo chamba na kwene nyanda kai mombo na ikitumira ari tu message turungi kwega ura mwari uthongio mbokando hapana mutumire jaka message umwire uthongi sana mwire uri atamburuki uri athongi sisi mubango cha mantu kimencho na kome kinywe twara ya mantu tuweza kunura County government ya Murang'a gukurukira ngavana Mheshimiwa Irungu Kang'ata ikethirwa ni kigomano kia mbere kia wonjorithia na wiki muthitho njuma iji tariki 13 mweri Juju 6 kiria kigatongerwa ni President William Samoei Ruto. Tariki 13 mweri Juju 6 kigakuijira imwe kwa imwe ndene Weru FM na Weru TV. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Nilisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Yes! Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Gikundi kimwe kia biashara bamutuate na rietwa Glorious Group ni batariritie gikino kiao bakiuga nande ni bakumba gutiga into biao thokone mugaru na ukabere na bate kuigwa buru ogwa bwa into bibi kuiwa ni onto bwa okaria kurikithwa amona bo ne bakuromba guchwirwa ntaira ya ndethia ire kuthiuruka thokone eu bakiuga ni thukangagia into biao onto buria bugutuma bagatonya thara wendi bwao ne ene nyomo iji kurwa gutanganira na nyomo ciao na gutiga kuirekeria guchwabia kuria thokone. Nicholas Chabari na andikithiti uge bwa biashara ba
babone a biashara akuma athoko ya Mutuati baraba ebuthuranĩtie gĩkundi-inĩ kĩmwe kĩraba kwĩbĩta Glorious Group kĩraba ethĩrĩtwo ende baina onto obokenera na akinya nkatho barutha kĩatho nĩkenda bathi na mbere nochokia nkatho nontu bakwĩthirwo mwanka athaino ukaribu onekanĩte etaoni ĩno ya Mutuati nkũrani na gũmbereni bũra kwarĩ arabanga ĩkagwa na kũigĩrwo kinya into obiao baithokoni kangocokeria nkatho nontu kinya bwa yani kinya nontu bwa nkomorira ciari yaku bwana sifiwe kinya aburo ni uma kwa Murungu nimbenda kinya thimu ere au ni uma kiara cioma na mwezi miwa tomwere ibwa ya buru nontu kinya papa ubwanda atobwetheretie mware okwa urene ngua ntuko moto wethera cikwanurwa cianthe kanda acokere kura ngua ringi ibwaya nontu Murungu natutaririte mutongoria omweya toromenwe nontu wezimiwa babange tututara otiwa watuyali lakini uyu natuyalite nkomori kathira kwatue gote nkomori utucumbura tokone baukuma kuoro bakeyotura kuoro woinanga nkiuria wompanie ni onto ntekiomerie weta ningwa manto ya nkomori mutu inathiritie na mwezi mwangu ndogwira atire te mutu ati kinya disabu nge kono kumye mwezi mwa wewe ngwa mbura ndio setha ndire itokoria miaka ithatu muntu akirema na mbura ete kwana ponezo asiviweni mbura ete kwana ora kwatuka yena mbura konekana antu bagetha mungau ba yuketha bakare mayogore ba ka nyumba amba bakeya bakauna bariki ba ita nacio lakini ile ndire mwezi mwa ndire kumagwo angu agicererua utanyumba muntu yeunwa mucie no utetengwe mana bio na Mungu akutharime utemba cha tosuna arerua uteanto be abatuya mbere ana ibe yaku bakeya bakathara kondo ka muntu bakamacho kako lakini kurunga uko bwethia kametera bwetherie ne tulisere kyani na kyani kuge sasa opio ko wende boto wende ta mutu ate ibo turonere natwe ututetherie ndi kinya mburi thaine kuthegwa muci muntu aturerura akendia na interview tu tukunekela mwezi miwa na karatasi to atia au na rokire to kia to abitiri mabiri ariko bi au ende amona yo yonde mwezi miwa tu to waru arato so kire nkatho turianira we na no kuba kwena chechera lakini chechera waibo baita bakwaita kuthitanga tuba nyumba 10 baita bakwiborwa etantu angaibethetie boka kwenda antu bakuri mamiongo ya antu kane antu bakuritango icio muntu rokinga themwe akiago inga thainya atienda ndi mitu yakele bonda bondere kurita kwe mwanka imbe ya ndi mutha mwanja cio tugo ndatiri mana tha mwanja ndega 15 bonda murongo ndu ego sapi no ntu akulugira moya kinya tha isa no kuona bonda antu baromi na cio kuriko ku akuwe turi ni ate wakari ka bonda cia minda wa niamba namba bare ati atiketu muntu ya bonda edho na bwonka na wabwaku waito ko imurtu ochuku nete ate nature utagarika au kiatho kĩgĩ ũkũnjĩrĩtwo kinya nĩ mũbunge wa Gembe North Julius Taitumo abiashara baba kĩmũcokeria nkatho iba mũrombete na thingatĩrie gũtigĩra kinya ndĩ mbũri nacio na ng'ombe iria ikorekeirwo kwĩnyangia into obio thoko-nĩ ikuthi na mbere na ũkabanĩrwo nacio domestic animals nitio cio tusumbura muno mutu at market na kutiagirite muntu ya kurethia akauranya ng'ombe akayaweka mutu ati ariko itugure ya nyanya cia kathe na kathe ungi we mwana wa biashara thina gutweka no lonia thete kwira mbangine kenda eka ngweke na baba bangore mbori oibanthenerie ambwe umani oindratore nyanya sengiri fota isererwe ndati gothe otheri mwazo ibi tokolomba batu thai no ntuinde mu biashara mo mutu ate na utangwe thoko mbere zitunguru bingo kolomba thai ende batwe totezi mantu yambu buse no ntu baito uwezo bamburi buito dilete o atute ubambori twakulipo boya kera ngavana mantu ya ngore no ngore no mwachi ngwe hiyo ni lazima ibo digere bu uno mwa ora kwera gore mantu miongo muntu yonto tongareke yangu boka za kuwa ngore ituba gore maira ngore utumbo ke itobia go twachoka o wetete nyana bu kwa bitegwo yoro bu kwa bitegwo okiya ngore wetata ekurea kuma Gembe North Peter Class Chabare. Gikundi kimwe kia CBO kiria kijikene muno ta Kamano Athirugaiti ni bandikithitie umbani bonene kumania na urithi bwa njuki na mburi urimi na kinya ikundi bia kuriunganira na mbeta iromba riao nandi ni kirithirikari bakiendekithia kuringwa njeki kenda kumba gukiria motoro jao kinya nkuruki. Dennis Mugendi niwe uri na ripoti eje.
Kamano athiruga itisimbio gikundi kia ekuru kiria kiri na arume bakai ibanganite bwega na gukurukira ucionjurithia barithia ndithia tamburi njuki ona kinya kuthithia urimi bwa imera bingi na kumania na eriana na inso na interview bingi bambiria kiwanda gia kuthithia sabuni cia kweria kiria kiri mucini oma wa gicuno kia ubunge kia Igembe South kuthithia urethi bombori na antu bakai turona ati urethi bo tuthithitie ni urethi bo kai lakini bomba kuthithia into kuraya na muthongo twira eria aria mbori tere kunywa ke no rethithia gantu na ikoka okuona mbokiretia twina sabuni na sabuni ici eto sabuni ira ithiragia manto amanene na te sabuni cia kuura nguo isabuni cia kuthamba na sabuni cia kuthamba mbambereretie na eye ene aloe vera soap na aloe vera soap twekirite eria aria mbori tuwekira aloe vera ndene yo na tuwekira mauta ya coconut kenda yomba kulwania interview byonthe bwithia sabuni ira yomba otethia mwiri yo muntu na sabuni ye to ne organic te sabuni ye na chemicals inya ireko ne bwonto tuonere batu eria aria tore mbori ito batu kuungana amwe tukathithia inya ka factory kuringana na uwezo bura tware abwo na twena factory mawa orende na to bwitha iria sabuni ici eto kwi mwana kora yitwe na thamba sabuni ina abwa kwi boso keria nkava kuri bana bangi baraba wiya mune maringi kibaba tubakunda cheria ya mbori baokera na bati wiya ruwa ringi kwa hivyo eria riri turite kwana na nitukwenda kubetha sabuni nyingi muno na kula yetu ni nkai itukwenda kwenda na kula inya yao ni nkai na bariuga bakono kubagwata mbaru bathithia magegania ntoto koromba thirikari yetu tutegere batu tukaria simbio twina product nyingi ira tukuthithia lakini kainya geto ikanini factory yetu twithithia rimo tukona eria ri kuthira watweka tuweta inyoso eria na umasinani na ndukona ibure na thina o factory yetu itumanenjete kwandika antu bathatu no twinto toto nini tukuthithia kwa iromba reto itotethio ithirikani no to kuona deputy president na weta ka empower antu nara ito munene wetu yo to empower nya batu na kaka nini kenda tokirio re mibobo eto ito ala ithereria turona kwena inyana to kuthomethia twigetie university mweri okenda na no ekundi keke thomethacia na kwena inya bange ba secondary na bana batanthatu na no ekundi keke thomethacia na kwena inya na twatanire ito kwenda bakira nyumba na batena inya cia ripio na no ekundi keke thitha cia manto yo yonthe ko ito kuromba thirikari yetu tutegere kende tutetheria kamurio kana ntukithaito na wo tutetheria batu tuthithia manto amanene ya kulelia product yebenyo ene kuwe employment na ba ibo botureria ngui iba kwandika mwana omwethe iba kwandika murimi iba kwandika kinyanto ba thirikari baba thitha ci papers and everything kwa kankuromba thirikari kintu ki kuma kire MCA witia monga kire president muno antu beto bembe baratwathurire olelie nibona nge kurutika cio boromba bia kuria batu boromba otethio bo mbesa biraba wetia bareti otethio bo kuendelea kuthithia into biba kuthithia nikenda bakendelea ku create employment intore ne cietu itu antu beto batu itu soketie nkatho muno nontu uterenge embere thera rina nene uterenge embe ya wanene baba inge mawaziri monka governor MP yang na bene energy kuma central kuya monka na south na kinya kuwata north na CBO yote antu bathiro wake ne embe ronde orariana kunkromba tongeria betu itu boyau ora kwari na manda mura wari bibiliene ora wotetheri Israeli kinya babu bore au eta westa babu bore esta bembe tafadhali ekundi gike kama nono ntotika boboromba mbesa cia kuria itobatethia ni Dennis Mugendi Weru TV ntule ni athirugaiti wandi ni athirugaiti Igembe South County ya Meru.
Akuru kuma bori ni boketie tujo twao gutetera kana gakaeze karia bakwathira ni gatezaniritwe bunene akuru baba baria bari rungu rwa nthuki ya gichonge baugite mwana wa mwari nethiritwe akige kwa bunene onto butumite mwana wa mwije gutigwa mpione achiari ni bakurwa kwariria na kinya kuigeka ana bandaka gutigira bate gotonya kiri ndawa chiambogita kana kuinyirwa ni mbajwa chia mathuganio kakimutegi menyithie chotarithia akuru banthukia gichunge mungatia na mbabu batirimanite amwe ingo kwariria bura bomba kumenyera kana gaka mtu karume kara kethirito gateyanirito muno na araba kugamia nkai yeyete bakethirwa bakwonokia na baingi muno na tukarea kiatho kia gichunge na mungatia jureo na kinya mbabu nkai bari baba thinera twinio ndene buri ni mantu jambo child neglected na katukwenda kuona kethera bombika bagachoka uria kimiru gya kari na ituru gitendo eu igitama for the last I think about 5 years lakini na litu kuona joka twina breakthrough kidogo jonto mwankatha hii katukwenda kuambiria sports na empowerment yabo na kinya twingwa tuli gichunge na mungatia tukiumbaga kwithwa tugwichokia na nthiguru ichoke uria bwirite ukara kwina thina ya mwana mwiji na we emphasis i mwana the boy child but it could mean to can neglect the others because family is not complete without all of us lakini emphasis ni mwana the boy child and because that is the area we feel we can input tukuona tuambiritie bwega na mbuga next year time like this no tomba kweja na resort nkuruki bakiaria baruga bakathi na mbere kuruthikaro kagita gwa kagita tugwitikaniria twinthe kinya mweshimiwa turi onoe twetikaniria itukwenda kuombika twitho tukitirimana regularly kenda tuona ketha kuri program tuli tumba kuthithia cia gutethia mwana muntu murume ikiathokera gigukinyete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri urakoyete atarita mweshimiwa ndari umwe wa nthuke no kaingo bachokaniria kanywa na mbere antu ba Bore twina mbatine muno no ntu akuru nandi barachokere kujukia raini yao nturene mantu ja mwinge ja ntura chatigara mutongeria chatigura pasta tojo chatigura mutongeria tojo chatigirwa kinya ekuru na nde akuru betu bagwitikiria itwagwire na ituri tayari guchokanire na kuga sore kenda tujukia jukumu yetu tuli akuru baburi akiarere Ndikiri aruga mubango ujuzi mashinani mubango ra withiritori wa kiguni mono kirintu kembithe na kiri kumenyera kana gaka mtu karume mwana athiria ni ata tukengejia na babetu tiba baingi bambageta university lakini baba baingi bena talanta ciao ikio chamani akuwa kwena sports tuina ujuzi mashinani tuina volunteer studio tuina short courses kenda na betu na watu ba kibise machukuru jetu ja maingi ja inyago getaja jatina sporting facilities kumagi shugombunge kia Bore ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki mutegi au nio twakinyira muthejo wa nteto chietu chiru themwe tuchemanie kiri nteto ingi thaa 3:30 etana mbere na gukenera mibango ndene ya Wero TV Beta Morin Kinya mwona ndetwa mathithio ni Purity Richard.